Dahme ka anahne asa niyam pahn omwiomw. Ya karapanay pahn tatang soap o pil an son omwiomw. Mas te germs kin kak milanan pem kan sang ni kapoy te tipso magakin to keta nan ew ran. Ang so me pem kan samin kanane utot kipil o soap when kak kamela sang mas te germs te wini kamkan. Menya pil me kak tatang ki pil me kiskarakar dalamlamot. Koros mo iche pinanamuyamo en magalakan. Soap ta makayumaw. Soap malabin soap the soap pil. Koros pilmo. Anahne soap o omwiomw wini the antibacterial lala po entata. So when soap koros kaktato. Ayam umuan masochay soap a ay pil siya mamia. Uten ke pem kan ki soap kin kachaban sang tatong ke pilche. Masoche soap a pilche memia kapil kak omwiomw ki nak o lumui ke pem liko memagalakan. An so me soche san puen ni pem kan kapil kak tatong ke unian wutot pe me ye hand sanitizer me present wani sar alcohol me lole. Yawan waray may yanane irispoy ka an son omwiomw. Ang son omwiomw tutot pe ananen rere ki secondary sak puen kak magalagay. Ibilanane kamakala nan kukunboy ka. Hey, maasen so mau kan kin miminan kin pem kan o soche kin sansan. Ngong ki pel kamakale nan kin pem kan. Yanane tatang kitaul te palang te ngalangaliyatan. Koros mo makatatawang kitaon e ananen magalagay. Yanane tatang kisin taul te paper taul ang kabratamen kabaran pil te riching waniman iman kainen kan. Soche charab te men kasansan mepet kalalapakwaj makakak punot kirawaj kung kak tatawang kisin taul te paper taul kan kabar kapil te riching wanim kan. Amasocha ay pilo soap men omwiomw. Soche soap o pil kapil kak tatawang unian wutot pe me ye hand sanitizer me present wani sak alcohol me lole. Unian wutot pe te hand sanitizer me tol alcohol kin kak matang kamela sang ma sen somaw. Miyeche akay ma sen somaw merasong somawan menchang me pahn wutot pe te hand sanitizer pahn soche kak kamela. Insaloki omwiomw te uten pemi mon mga te muren tatongki iman coach te iman kainen kan. Omwiomw ki pil o soap when uyamen peresang somaw ong komi o mechekan. Aleta kamarain te kamapen omwiomw te uten pe.